hanyuma ku munsi w'ejo muri Espagne hagaragaye inkuru yuko UEFA yatangiye gukora iperereza ku bakinnyi bane b'ikipe ya Real Madrid barimo Antonio Rudiger, Kylian Mbappe, Dani Ceballos ndetse na Vinicius Junior, bakaba ngo bararenze ku mategeko n'amabwiriza ya UEFA ajyanye n'imyitwarire nk'ubwo bakoraga celebration zitemewe nyuma yo gutsinda Atletico Madrid. Atletico Madrid bayisezereye muri kimwe cy'umunani cya UEFA Champions League binyuze muri penalty. Iyo match rero ya stress irangiye nibwo abakinnyi bagiye gucelebrira imbere y'abafana ndetse na adversaire nyine bakora imenyetso navuga amagani biri anti sportif ko harimo ibigayitse. Wende rekanyere mevuga mu gifaransa ugenda ubisobanura Lorenzo. Nk'ibimenyetso icyo Rudiger yakoze bakise geste du tranchage de gorge. Yafashe urutoki rw'igikumwe agenda asa n'urwerekeza ku muhogo yashinyitse bikabije ku ngota asa n'urugukeba avuga ati ingoto turayiciye ewa nicyo bita abarundi babyita gukerera. Icyo ni ikimenyetso cya Rudiger bikora imbere y'abafana ba Atletico Madrid yashinyitse cyane avuga ati turabakebye. Hanyuma Mbappe we rero yakoze icyo bita geste de placer au niveau de l'entrejambe. Nicyo kintu gikomeye umuntu wese wagikoze mu mupira yarabihaniwe. Ariya ntuze Martinez yaragihaniwe. Martinez umuzamu wa Argentine ntabwo ari nka biriya. Martinez ibyo yakoze we ntabwo yafashe mu bugabo ahubwo yagize gutya afata akagenda agira gutya ariko gutya urumva ari televiziyo ariko ababikoze ibiheruka ugomba gufasha abantu ko hari abantu batajya kuri internet. ibintu yakoze no gusa nuko imibonano mpuzabitsina nicyo bisobanura. Ariko nawe ntabwo yigeze yifata mu bugabo. Mbappe ni kuvuga ngo twabafasha abagore bacu wakoresheje imibonano mpuzabitsina turayandi magambo turabasohoje. Wani Mbappe Mbappe none icyo twavugaga icyo yavugaga cya Martinez Mbappe icyo yakoze yafashe ikiganza afata ubugabo kimoso afata ubugabo. Muri buka ibyo Jude Bellingham yakoze muri Euro ahanwa umukino agacibwa n'amafaranga. Muranabyibuka Diego Simeone Cholo abikora Atletico itsinda Juve muri Champions League no bashize imyaka nk'itandatu nk'irindwi no 8 hubwo bari za 2018 ya Champions League cyagiye Cristiano abagombora ibitego bitatu. Match banza bari batsinze Juve ibitego 2-0. Icyo gihe Cholo yarabikoze arahanwa acibwa mu 30 by'amayero. So nicyo Mbappe rero yakoze nicyo kiremereye cyane gufata mu bugabo ukagenda wereka abafana no kubabwira ngo tubarusha ubugabo tubarusha kuba abagabo tubarusha umusemburo w'ubugabo cyane mwe ntabwo muri abagabo. Ni ikimenyetso gikomeye cyane kandi kibi. Hanyuma Vini rero yakoze icyo bita altercation avec les tribunes avant et après le match. Vini mbere ya match yagaragaye mu by'ukuri asa n'ushotora cyane afana ba Atletico Madrid no match irangiye yafashe jazz ayirambura mu kibuga ya Real Madrid akazagiye tunga rutoki avuga ati dore ntimuzigeramo batwe murifuza kuba nkatwe ntimuzigeramo bigeraho urumva nabyo n'ubushotoranye. Hanyuma umufandimwe rero hanyuma ngo ni geste de la manchette no umupanga yego ntago ari manchette no kuvuga ngo icyo bita yagize gutyo yego agenda azamura nabwo nko kugaragaza ngo agenda agafata igipfunsi azamura ikiganza nabwo ni nk'ubugabo ni nko kwerekana nk'ubugabo ni nko kugira gutyo ni nko kuvuga ati turabarusha ubugabo ni nko kuzamura musumbo zose kandi bavuze ubugabo nyine ni ubugabo nyine bw'anatomi bw'ubugabo avuga ati mwe nta bagabo mugira tubarusha ubugabo. Urumva bibasire cyane Atletico kandi ari umukeba. UEFA na FIFA batekereza ko iyo ukoze ibintu nk'ibyo bushobora guteza incident ikomeye. Abafana bashobora kurakara bakamanuka mu kibuga bakaza kuguhiga. Urumva bateza ibibazo cyane n'akaduruvayo. So barimo kubakora iperereza nibirangira byitezwe ko harimo abazahanwa bashobora kutaba bose ariko nka Mbappe birirahikiri ko ashobora kuzahanwa cyane kuko icyo yakoze cyo kirakabije kuba kibikanye n'abagikoze bose bagiye babiryozwa. Ni case komeye kwa Real Madrid na UEFA bameranye nabi cyane muri ibi bihe. Bwa mbere ikibazo cya Real Madrid na UEFA gishingira
kuri Super League murabizi ko ari umushinga Real Madrid yakomeje kugenda yavansa ibishishikariza abandi banyaburayi mu maekipe y'Uburayi mu gihe cya Covid none byari na bibi cyane kubera ko batabonaga n'amafaranga yo kwinjira ku bibuga. Abaherwe rero b'Abanyamerika baguze amakipe n'abandi batandukanye bumvaga bishakira amafaranga bari bamaze kubyumva. Barca yari muri crise ifite ibibazo by'ubukungu yarabyumvise, za Juve zari zifite amakrize y'ubukungu zarabyumvise, n'amakipe yo mu Bwongereza aravuga atari ko wamugani twe twasigara. Mwarabibonye ko byari byashyushye, banki yitwa JP Morgan igiye gushyiramo biliyoni enye na miliyoni 500 ngo amakipe azajya akinira. Biza kurangira bigaragaye ko ari ibintu by'amakipe make, andi makipe y'Uburayi ntiyibonemo. Binyuze rero muri Union Européenne bareba bati bya bisenye icyo umugabane w'Uburayi wubakiyeho nk'ihame, icyo bita solidarité européenne, gushyira hamwe ko buri Europe bundi numwe mu migabane itanafite ibihugu byinshi bikomeye, ibihugu bya za Estonia, ibyo uzumva ngo ni za Luxembourg, ibyo uzumva ngo ni za Malta, ni ibihugu nyine babisanzwe. Robert Lewandowski waje mu kibuga Simba atsinda igitego cya 3-3 ku busa Barca, yanganyaga amanota na Real Madrid mbere y'uyu mukino batandukanwa n'ibitego. Barca isijye imbere banganya imikino ibajya imbere amanota 3, ubu ngubu bongeye gufata commande ya La Liga. Wenda Liga nakomeza gato kuri statistique Lorenzo. Uyu musore twa Ferran Torres nubwo atakinye imikino myinshi muri shampiyona muri equipe ya Barcelona, kuko muri match 11 yakinye atangira, ntago byamubujije kuba ari we top scorer wa 3 wa equipe ya Barcelona afite ibitego 14 muri match 11 yakinye atangira. Niwe top scorer wa 3 n'ibitego 12 akenshi azamasimbuye afite imibare myiza. Mu gihe uyu Lewandowski wavugaga wowe pichichi kugeza ubu ngubu ibitego 23 muri shampiyona niwe uyoboye, hanyuma akagira n'icyenda muri Champions League we ari hejuru cyane, nawe ari mu ba contenders ba Ballon d'Or. Hanyuma noneho nabonye hari comparison barutse kubona mu bitangazamakuru byo muri Spain bavuga ngo ariko hari abakinnyi bari overrated, bavuga ngo nka Vinicius muri saison umubenchero wa Barca witwa Ferran Torres aramurusha imibare myiza, aramurusha kuba mwiza muri saison kandi ari umubenchero. Bavuga ko rero Ferran Torres ari underrated, ikitashimisha. Hanyuma ukomeza Liga ni ubwo no kuvuga ngo match zabaye 19 Barcelona itaratsindwa so far, ubu ni match 19 match 19 badatsindwa nibyo badatsindwa. Muri izo match 19 nahoza nkora imibare bamaze kwinjiza ibitego 62 bo bamaze kwinjizwa 20. Nuvuga ngo rero Hans Flick mu mikino 44 amaze gutsindamo 33 byibuze win rate. Nuvuga ngo ugiye kubara ubwo ni uko atsinda nyine imikino impuzandengo y'imikino atsinda, iyi mikino atsinda biri ku kigero cya 75%. Umuntu umurusha insinzi iyo win rate hejuru wabikoze ni Enrique yabikoze ku kigero cya 76 n'ibice 24 amaze gukina match nk'izi batoje Barca. Ubwo icyo bivuze bayoboye urutonde Real Madrid ndetse na Atletico Madrid bazishyizemo ikintu bita intera n'intambwe no gukina noneho bayikurikira. Nibyo. Hanyuma wenda icyo twavuga nuko Barcelona yarangije match bababaye cyane, Lorenzo barakaye. Jules Koundé isajya muri media aravuga ati ibi ngibi abo bantu bayobora umupira badufashe nk'amamashini. Ati ibaze umuntu avuye muri equipe nationale nta masaha 72 uyisuke n'indi match kuri iki cyumweru dufite iyindi match. Ati nugute umuntu yakina kuwa kabiri kuwa kane no ku cyumweru, imikino 3 mu cyumweru kimwe. Aravuga ati abantu baradufashe baradukamura ubuzima bwacu ubu ntago babwitayeho. Ariko muri ibyo bindi byabaje Barcelona, umutoza wabo yanavuzeho bavunikishije Daniel Olmo. Umutoza wabo avuguruzanya na Jules Koundé kuba baramubaje ati ku kimwe mutasabye ko match isubika. Aravuga ati twe ntago turi Real Madrid tugomba gukina nyine. Ariko uko se kwizigira nawe ntago mva imvugo iri diplomatique yo kubaga. Iyo ushaka kwica ariko wabazareyo ati rero ko kimwe mutasabye match kwisubikwa, ati twebwe se turi AP sisi ninura ntubyumva nubwo batesema amafederasiyo natwe yaduhindurira sema urumva. So banavurikishije Olmo yavunitse bababaye ntibaramenya igihe azamara. Umutoza yavuze ati mu by'ukuri twishyuye ikiguzi gikomeye kubera yuko gutakaza uyu musore ushaka kuzaba costinga. Ndatekereza yuko rero ariko muri iki gihe bafite n'umugisha uko wenda Rafinha utarakinnye kubera ko nibwo yari akiva muri Amerika Latine ni kure, azaba yagarutse kuri match kurikiyeho na Laudio wari wakomeje kwensista asaba ko yakina. Wenda iyi mvune ya Olmo nibagarura Rafinha arasubira mu mwanya we, kuko n'umundi Olmo yakinaga mu mwanya wa Rafinha muri iri joro. Ubwo Mediana yabera komeza ko birimo ka Gavi ka Pedri ndetse n'aka kajene kandi ka Frenkie de Jong. Impamvu mbisubuje ne bufite umubiri mutari ko gose cyane. Hanyuma